Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Kafir boğan ve kişilerini Allah'ın yolundan toskanlarının yakşı emellerini Allah bekar kılıp etdi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. İman etkan ve yakşı emellerini kıyğanlarının Muhammed'e nazil kılıngan Kur'an ularının Rabbi tarafından kelgen hakikattir. İman etkanlarının günahlarını Allah öçürüp taşlaydı. Ularının halini yaxşılaydı. Şunun bilen ular günah kılmaydı. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Bu şunun içindir ki kafirler batılga yani şeytanga ergeçti. Müminler bolsa Rabbi tarafından kelgen hakikatke yani Kur'an'a ergeçti. Allah insanlara ularning ahvolini shundoq bayon qildi. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Sizler kuffarlarga jang meydanında uçraşkan çığınlarda ularni öldürünler. Sizler ularni kırıp, mağlup kılıp, ularda sizlerge karşılık gösterdiğin küç kalmagan çağda ularni öldürüştün toktap, ularni esir elinler. Andın ularni ihsan kılış yüzüden koyup verinler. Ya ki fidye ilip koyup verinler. Ta ki uruş özünün eğir yükünü taşlagan kadar, yani uruş toxtagan kadar iş mana şundaqdır. Eğer Allah halasa elbette sizlerni urushga teklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Allah ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Allah'ның yolida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Allah bekor qilib etmaydi. سيهديهم ويصلح بالهم. Allah ularni hidayet qiladi ve halini yaxshilaydi. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Allah ularni cennetga kirgizdi. Allah uni ularga tonutdi. Yani cennet kirgen adam özünün o yerdeki joyini ilgiri ko'rgandek bildi. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ey müminler! Sizler Allah'a yani Allah'ın dinine yardım bersanlar, Allah sizlerge düşmanınla karşı yardım berdi. Qadiminglarni urush meydanlarida barqaror qiladi. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Kafirlarni Allah halak qiladi. Ularning yaxshi amallarni bekor qiladi. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Bu şunun uchundir ki ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Ular ziminde seyir kılıp ilgirikilerinin akıbetinin kandak bulganlıkını küzetmedi mi? Allah ularını halak kıldı. Mekke kafirleri mi şundak akıbetki kalıdı. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Bu şunun içindir ki Allah müminlerin medetkarıdır. Kafirlığa medetkar yoktur. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Şübihisiz ki Allah iman etgan ve yaxşı emellerini qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Kafirlar hayatı dünyada uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va chahar fayladek yeb ichidi. Oxiratda ularning joyi dovzax bo'ladi. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchlik bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilg'ichi bo'lmadi. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Rabbi tarafından bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mu'min, o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafs xohishlariga ergashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan maydan o'stanglar va sop hasaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turli mevalar bo'ladi va Rabbi tarafidan mag'firat bo'ladi. Mundaq taqvodorlar dovzaxda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchaylari par-pari qilindiganlar bilan o'xshashmi? ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Ulardan, yani münafıklardan bazı kişiler senin sözünge kulak saladı. Ular senin yanından çıkkanda ilim verilgen kişilerge, yani sahabelerinin ölüm ağlarına meskır kılış yüzüden baya o, yani Muhammed nimi dedi?
deydi. Eni şula Allah dillerini piçetlip etkenlerdir. Nefs hayışlarına ergeçkenlerdir. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Hidayet tapqanlarını Allah teximi hidayet kılıdı. Ulağa takvadarlıkның mükafatını berdi. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ Ula yani Mekke kuffarları fakat kıyametinin ulağa tuyuksuz gelişini kütüdü. Şübihisiz ki kıyametinin alametleri keldi. Ulağa kıyamet gelgende ula qandaq mı vəz nəsiyyət alıdı. Yani bu çağda vəz nəsiyyət alğanlıqның faydası olmaydı. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ Bilgin ki Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Günahın üçün ayal müminler üçün mağfiret tilgin. Allah sizlerin bu dünyadaki hareketinlerini ve ahiretteki cayınlarını bilidi. Şuna ahiretlik üçün tayarlanınla. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Müminler cihadını talep kılış yüzüden nimişki cihad emir kılıngan birer sure nazil kılınmadı deydi. Cihad zikri kılıngan iniq sure nazil kılınganda dillerinde kesel bağla yani münafıklarning sana ölüm aldı da ölümden korkup aylanıp ketken adamda qaravatqanligini görsen. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ularning sana itaat qilishi ve chiroyli söz qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa albatta ular uchun yaxshi edi. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ Sizlarga padişahlık, emirlikka o'xshash huquq berilsa, zaminda buzg'unchilik qilasizlarmi va sil rahimni uzib qo'yasizlarmi? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Ani shundaq kishilarga Allah la'nat qildi. Ularni haqni anglashdan gaz qildi. Hidayet yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Balki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin aqsiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Şeytan arzu ve ecelinin uzunluğu bilen ularning ko'nglini tindirdi.
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Bu yani şeytanның ularni azdırışı şunun üçündür ki, ular Allah nazil qilgan narsani yomon ko'rgan kafirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Allah ularning sirlarini biladi. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Azap periştileri ularning yüzleriga ve arqalariga urgan halda ularning canlarını ilayotganda ularning hali qandoq bo'ladi? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Bu azap şunun üçündür ki, ular Allah'ını dergazap kılıdığan narsalarga ergeçti. Allah'ın razılıkını, yani Allah'ını razı kıldığan işlerini yaktırmadı. Şunun bilen Allah ularning amellerini bekar kıldı. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Dillerinde kesel bağla, yani münafıklar, Allah özlerinin İslam'a boğan düşmanlıkını aşkarlamaydı dep oylamdı. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Eğer biz xalısak, ulanı çokum sana bildirettik. Çokum ulanın simasından tonuydun. Sen elbette sözünün uslubudan ulanı tonuysan. Allah sizlerinin amellerinlerini bilip durdu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Biz sizlerini elbette cihatga emir kılış ve muşakkatlik işlerine teklif kılış bilen sınayımız. Ta ki sizlerinin işçilerden Allah'ın yolunda cihat kılgıcılarını ve cihatның muşakkatlerine çıdaşlık belgicilerini bilgenge, sırlarınlardan vakıf boğan kadar. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Şübhisiz ki kafir boğanlar, kişilerini Allah'ın yolundan toskanlar, doğru yol, yani Resulullah'ın hak ekenligi eniq boğandan keyin Peygamber bilen düşmanlaşkenler Allah'a kılçı ziyan yetküzelmeydi. Allah ularning sadaqa berganga o'xshash amallarni bekor qiladi. Şunun bilen ahiretde onun savabiga erishelmaydi. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Ey müminler! Allah'a itaat kılınla, Peygamberge itaat kılınla. Amellerinlerini küfür, nifak ve riya bilen bekar kılıp etmenler. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Şübhisiz ki kafir boğan ve kişilerini Allah'ın yolundan toskanlar, ondan kafir peti ölgenlerini Allah hergiz mağfiret kılmaydı. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Kafirlar bilen can kılgan çıkınlarda boşap kalmanglar. Kafirlarni sülhke çakırmanglar. Halbuki sizler g'olib tursizlar.
Allah sizler bilen birgidir. Allah hergiz əməlinglarning savabını kemeytib etmeydi. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Dünya terikçiliki fakat oyun ve tamaşadan ibarettir. Eğer sizler iman etsanlar ve takvadarlık kıysanlar, Allah sizlerge ecrinlarını berdi. Mal mülkünlarının hemmisini berişini sormaydı. Fakat zakatını berişanlarını soraydı. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Eğer o sizlerden mal mülkünlarını ciddi sorsa, bexillik kılısılar. Bu bexillik sizlerinin İslam'a boğan adavetinlarını aşkarlaydı. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Sizler şundak kişiler sizler ki Allah'ın yolunda pul mal sarf kılışqa çağırılsanlar, sizlerning aranglarda bexillik qiladiganlar bor. Kimiki bexillik qiladigan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Allah sizlerning mal mülkünlardan behacettir. Sizler bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizler Allohning taatidan yuz o'risanglar, Allah sizlerning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi.